Awusithi molo asanibonani yeah it's a Friday ngikhumbula mkhulu manginaye make la uthi it's a Friday mkhulu yeah ngikhumbula make le show yenu le abantu abangaboni nawe ngathi kahle make ukuthi ukhona licelenyana nje lapho uphazamiseke khona but ke asikho lapho la sekusene ukuthi awubingelele bakweli emakhaya ubatshela ukuthi ke ungubani wakabani and usuka phi enokuhlala make sanibonani ngilesihlanu namuhla Friday uNkulunkulu oyingcwele Friday mama lapho uNkulunkulu asithanza khona lapho kuthiwa Friday lenga labo babi wona uthini lesihlanu awusilenga lenga lesine ibodo lawo Friday lenga labo Thursday leno Friday lethu kuthi sikhona ukusitshaka dulu sitkhulule nje sene everything yabona sika lekheke everything uyathi ukuthi unganisile sithi Friday asifuni ukuthi kube lilanga labo bani ngoba bathi ngeFriday sebahamba wonke thilo zombona ngemsombuluko so angeke kube Friday kube lilanga labo bani sikunele benini mama ngokucama hayi cha mama sinalanga hayi khona ngoba nina ingaze try Friday niyahamba namba wono Saturday waya vele Friday Saturday niyalahleka Monday ke ngamanye populaza Monday samba lomphele alright bakweli emakhaya le MBS DH bafowethu i podcast ekhona la ekhaya emombelana maphesela bafowethu epinari sinamake lana uchazile make ukuthi ngibani ngobana ngithi ngabe kuningi man mina wena ungutangenza beko Friday mina namuhla hayi khona qhubeka bayi uhle kunembokodo I know kungako nje kuphithane yonke into la studio akusilo ligabathekele lena imbokodo qobo ngumasitila mina ke ngimtukulu wakangane ngingibusisiwe umtukulu wemarayini wabobhejane futhi ke bobhejane ngimtukulu webomkhombo bophalala boduye ngingishongo shongo shongo nikuboye mathi la ngumati mama ngumva ngoba ahlabe angase ngihlangane naye nje sicoce indoma nami office man ngizama iplan yalo ngithole makhala ekhini yana imfonele nangwakini uthi mndimani bambolonye mageza ngelibeli abanye bafokazana bageza ngemali ngabona Nkosi malibonge Friday langa labo babe hayi Friday langa labo babe phasi ngelanga labo babe phansi etulo phezulu lelanga labo make langa lesile savelela bafethu ngithi Friday bafethu ngiyabona la studio nje kungiloko Lasudo kungiloko ngidlala ngisho ukuthi make we all in all shothi manje kahle kahle tongo le studio idzikisa la ungibonge bafethu make awusichazele ukuthi nayi MBS DH umsebenzi lo wendako lana ekhaya ngaba wena umsebenzi onjani make mina la MBS DH nami ngidinga into ofika ngiqala ngiqale khona ukuthi ngidofika la kulenzawo ngifika la kulenzawo lena ngangingumuntu mnemba nami lobeka abona kahle clear kodwa kuhambe kwahamba noma kube sekukhula noma ngiloshukela so ngikutshela ukuthi wenda ukuthi angisimnengimusha lokuhlatiyela lokutshela usini kokuthi izaba lamehlo amsakabe nalo ukuthi akasaboni sengihlala ngithela mithi angisakwathi nokufundzela nelibhayibheli asicale lama mina ngiyakwadi wena imbokodo yasila dzala ngikwadi ake ngitshele babukhulu emakhaya number 1 uzona uthenga imuthi ne wafaka sengiyafaka mayithepeni ukuthi overdosile or what why wena kadoktor China ukufaka benganamali phela lesasikhathi bengiafforda ukuthenga umuthi ngiwabe nginemali nyalo angisenamali yokuthenga umuthi sengiyathatha nje nalabo umbala bangitshela bona bathi zonke lento ngithola kona yonke isiphi yawasha Nkosi uyawati kuswela imali kubhlungu manje ukuhamba and then wena kanjani manje lamehlo phela aya ngokuya sekaba wesi la ikhathi nomntanami kuvakala ngathi kunendvole la ikhathi lehamba la phakathi emehlweni kanti akunalutho bathi uyahlikihla awubona nje na ungangibuka kahle cha gogo na ungangibuka kahle uyabona la kumnyama la ngilokusolo ngiyahlikihla uma ngisolo ngihlikihla ngithi ngizama ukukhipha lento lela ikhathi kanti bathi kuneleya la ikhathi lehle ungetikhathi bese ivakala ngasi isohwara so ke ngingako nje ngize ngitotholakala nami sengifika la kulenzawo bengingabathatheli eDubu abantu abangaboni futhi vele nokubabala nje ukuthi bakhona emhlabeni bengingababoni
mara kodwa ngoba sengikuze kwafika lana nami sengiba kuleso simo leso sengaqala kuba notice baphile labantu nasengifika lana nangifika lana ngifike ngavimangala hawu kazi vele ngiyakhona nokwenta lokho musho ukuthi nami angalahleki uyabo shothi ngisenzaweni right sengiloko ke lokubangela ukuthi ngize ngigcine ngilana ngilethwe lithando ngibana lithando yabona lento lokuthiwa lithando li unconditional love yes yabona uma ukhuluma soma I think manje singina 2 months sekuhlangisa 2 months full nami ngase mangifika ngamangala the way bayile into ngakhona the way uNkulunkulu abaphenga khona so kuhamba nami sengibona ngasangisabuni the way ngihleli nabo labantu bobheki nami nje ngasikela fiphala ngathi ndohamba la sengifiphela ngathi ake ngisahamba John Cena ngibona nix yabo yes phela ugcina so adoptana lesimo na ugcina ubejala nami sekavale kakhulu izithela angisaboni kwasanhlo ne TV cabanga sengibona la magama labhaliwa ngwabona senesikhathi ngize embana bathi isikhatsini lapha TV ngasabona mara kahle lekungijabulisa ngokuthi ngemehlo kamoya ngiyabona ngitawuqhubeka ngibone mina ngifuni ukuthi angiboni ngiyabona kahle mama yes ngitawuqhubeka ngibone angeke ngistope lamehlo lawa ayadlala nje kahle angeke mina angivalele ukuthi ngingaqhubeki ngente into leti bengitenda babukele emakhaya already ngishilo ukuthi all in all bafowethu kuningi so mangitova ngimbrika ningaze nimangale babukele emakhaya mama usishele manje umsebenzi wendako la MBS ngabe yini mama because ngiyathi vele all in all lapha ke mba nami kakhulu kade into lengithandzako ingathi mama yabona ingathi ngithandza ngehlito yami yonke yebo mama yonke ngibonile kuseni lapha ngaze ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wami yabona ngaba ngikhambukene bathini ke mama butterpoots ngichambukene namhlophe lawa bekade kufanele mama yakhe nanyalo ngibona ushikitela lapha njengembokodo ngiyabona ngelikhuba cha ngengathi ngiyayithanda ingathi kungukuthi ngifunze kakhulu mina iagriculture yabona lo lesikhathi basifunza sine basifundisa konke phela so sifunza ngekulima nokuthi tonke letinto even nalembahla le ibuya khona la kulomhlabathi konke kudla kude nje lo ngakuthola ngaphandle kwemhlabathi so umhlabathi ungumnotho kungako ngithanza kakhulu ngiyayithanda ingathi ngehlito yami yonke asiqhubeke lo msebenzi lo wendako ngicela ukuthi ubale nje ngithanza ingathi ngitshale amaveji ngitshale konke ngiphinze futhi ngibuye ngiyathanza nalokupheka angithi ungeke ulime ungapheki lokudla lokulimile ulime uphinze ubuye upheke ngiyathanza kupheka ke ngingumuntu othanza kakhulu libhodo ngoba ngalifunzela nasesikolweni ngenda i-home economics tsala wethu vele ufundile i-royal mama mina ngifunze i-Afrikaans mntwana awungitshele man basi bhala ngeplate lapho ngidikani uyabona le mfundo yakudzala mntwana beyikahle ngoba bowuthi na uqedza kubhala lapha kulesilate uyacisha uma ngesandla ubhala la inhloko yakho uthi kanjani mama besineloko into yokuqisha phela mama slate coco akusivo lekulu slate kungaka kahle so kahle nyana kancane nyana kahle ukuliplanga kumbe mama kukubhala nje ngithoma le ballpen le phone kona kodwa kukahle nje ukuthi uyabhala lana ubhala lokhu manje makukube nawo so uyacisha ngikhuluma ngadomu so lesikhathi sasekadomu esiqala kadomu sifunza sisaqala kadomu esikolweni futhi bongamani ungene nje uyabona esikolweni bebacala bakubambisa indlebe bathi bamba la uma sandla sakho singafika endlebeni singafika lapho mayisile besibamba indlebe ungabamba indlebe uyangena eklasini umkhuluma so mangikhumbula mara man imfundo yakudala ne be right but bukunipho domphakathi injani manje no ngikhumbula domu wami ngamfunzela esihlahleni uma kufuna kuna imvula bova simukane ekhaya singayona liviki lonke ngoyinyanga yonke asiye esikolweni and then waya kwasikolo bengisechobetheni engodini so simove from ngafele kayi2 futhi angizange ngifeyile ngafasa kayi2 la kaDom okay so nasi isikolo saphela
basithatha futhi ngala kaDom basibisiteka kaDom Cuza yabona so yeah ngasikhathi bisidumnyana lesikole bekungasiko ukuthi badomnyana lapha nasho bengilesila phasi be lapha kahle kahle shothi wena boka grade R hayi mano nge-grade R nge-grade 1 khona lapha futhi angisekuna grade R na grade RR wena kahle kahle nokuthi kathi manje alright wa grade R na RR sengibuyele futhi ngabile kaDom futhi kaDom singekayi 3 phela 3 years ba singekaDom straight ukuthi wena ufunze eCobo ngoba une experience ayi wrong le mama wrong uyabona imfundo yakudzala mina nanyalo nje ngiva buhlungu ukuthi bantwana bethu sebafunza lemfundo lelibele mina ngidawuthi imfundo lelibele ngoba imfundo leyethu thine besifunza isilabhasi sonke uma nje ngithi ngenda ibiology yes ibiology beyungukuthi beyihlanganisa konke hayi nyalo sekunabo life science kunabo NS so technology thine besifunza konke ene onke lama subject mama vele mina namhlanje ukujuka mama ngoba ngiyakwazi njengoba kushiqaleni mama angitshele kuke wayeneka kuwe ukuthi usesikolweni ne usafunda ne la ekhaya kuphele mafutha ogcobisa ngiphi lenye indlela lebenisebenzisa leyo ngayikhuluma makanyisi utongikhanyisa mafutha emakanyisi and then lalela ke mfana yabona mina bengihlale eKapmende yes Kapmende yeah eKapmende bekunetinkomo yeah lapha lomlumbi bekanetinkomo ukahlale ngamagama ohlala eplazini yeah manje wayo ubaleke ukuthi uKapmende kanibuse eplazini eKapmende vele kuseplazini wena bofuna ube kahle babule emakhaya usibuse eplazini eKapmende eplazini ngamakhuluma zonke la bengifunza khona loyo mbe la ngaqala khona ukufunda leplazi libitwa kuthiwa ngamakhuluma zonke uyabona okay nyalo kuthiwa kusestento mara sekunemakhaya ebanthu yes technology ngokukhulu yes ma'am bagcina bahlala laphana eplazini laphana bekunetinkomo betifukiwe le bese kunalapha kugaywa khona letinkomo lelibisi nacetha kusena seke sine njalo bebaye basinike lo magayiwe sithi imbithazo ngumagayiwe lelibisi bakhipha le cream yes se uma ngabe wena mntana nami singanaye emafutha okugcobisa nje ngoba ubuta le subject le question le uma singenawe emafutha okugcobisa le cream leya make bekayithatha ifake esikhaftini uma ifake esikhaftini afake sawuti ngikhuluma ngecream yelibisi ibisi igcobo ashaya kuphuma lamandi dake cream yes uma shaya so ngengwembe ashaya kuphuma lamandi angithofake kancane sawuti kuphuma lamandi kusale le botela ay make ngiyiva leza le botela siyagcobisa siphinde futhi sifake nasesingweni ngambe esikoleni ngimanyetela Fatima usho siyiva selinya iyahlupha lapha umuntu ngikhumbula ngikhuluma ngabhotela ngikhuluma yami uma bayibona ne beyibona isikhathi lasimanye sithi vele uvela wanye majaha because bekabizile uvela wanye majaha athi awufake ivaseline kana hayi kanti cha suka siboniwe siyabona manje mina ke besithatha lo bhotela lo ya uma kude emafutha ekhaya ngoba vele isimo sasekhaya lesimadima yabona sithathela lo bhotela sigcobise so mama ukuhamba ngenyawo esikoleni ungayikhuluma into ogcina ungikhala no mfana mina ngiyabona ngathi mina namhlanje ukuthi when you all in all so vele nje is Friday sidelekile yeah mina ngathi ukugqoka siqathulo lesinganalutho ngalangaphansi ngihambe ngesikole ngifase mara la ithi siyasibona simanyethe ngigcokele siqathulo ngalangaphansi akunalutho sifake iplastic ne-cardbox mama ngihambe ngesikolweni ngiphindze futhi mina ngathi kuthi ekseni ngivuke ngigule lesikhokho uyabona lesikhokho ngigule lesikhokho seliphalisha lapha ebhodweni ngifake endishini ngibhuqe kude nashukela besibitha uthi ningeke ngendingeke yes ma 2000
Mangikhuluma iqiniso la ingeke. Funzani man. Ngende ingeke ngesikhokho nganayo phashi lokwenda lengeke kuthi. Lesikhokho ngende ingeke ngaso ngikubulude. Ambe ngesikwethu. Emana mina ngihlala But le mpilo mama ne into lebengichaza ngayo ukuthi like wonke emakhaya ne bokunesimo lesithe. Bokungekho lokuhlekana njenganyalo. Uyabo? Bebakhona bebangcono. Yeah, bekhona ngiqinisile mama. Ngikhumbula ngende aligushe ngemlotha like yebo vele igusha beliphekwa ngemlotha akantona ukukhule nini wena wathi phuma lapho mama phuma lapho mama mara uke wakhusha like uhamba ngenyawo ukhusha lesiplopo ebusika kubulebe lapho ngakhutsha bengifuza standard 1 standard 1 kumbula batshela ba 2000 standard 1 ngisibani bengifuza standard 1 nyalo standard 1 ngibani nyalo grade 1 nansi grade 1 don't be 1 grade 3 grade 1 standard 1 isho ukuthi ngibani grade 3 yeah grade 3 yes ngaloko ma grade ngathi asika grade wathi sine besifuza standard manje mukhutshwa wena ekseni nakhutshwe busika ekseni kolovivi uyakhona esikolweni uyagijima Nkosi yami udangala lemnyama kumbe ngobe sishaywa nokushaya lalela uyadlala udangala efika lendazi yibatheshi ngifuna simabhuno yebo phela ngani bathi ngidokhula nayo uyabona ngifuna bayithunge ibe yitse ifike la nyaweni yebo ngidokhona ukukhula nayo yebo hey ngathi nase ngigijima lapha yakubamba ngathi ngiyabona yengena ngale nyaweni yehla wafuthi bengekizihita ngala ngisi ihamba wonke so ingabe ukuskate ngagileka ubona mtolo bani shayiseka ngelitshe lapha la uyadobhozo wathi qhubulana ingadi Temple like nawangesisi yeah nabuhle yabona ukuthi ukhutshela ukuthi yeah uthi iphasi nangesisi emabhuku akho nangakanani inqwaba mama nasi sikhomba lesa mama sebatseshi lesa nina beni yasat wena besemakamela usifakile mama siyadonsa yeah ngasi basini okay cine kamnandi njani lesikhoma leso nginabo ma break epova i break epova ne isikhathule wena kunona ukuya phuma lapho mama so nawe wakudzala kancane yebo vele yana mina ngakhula ngalesikhathi nesegqoma ama terrorina yabo uvaba serious senele wireless lebita ukuthi ini igramo awuyathi gramophone yeah igramophone ngiyayathi neposhongo ufuna iposhongo lethe le maruvala la uhambe lalela wena kusekhaseso ngalesikhathi lokhuluma ngaso wena bekunjani phela le eplazini ngangikusemaplazini la sesihlala khona lapha ngishaya lapha nalomnyaba bekane gramophone ngitshela wena afaka umboshongo lapha etulo angiseligama lami ngingisabhina uyabona lelinye igama lami ngingisabhina kunalenye ingoma bayishaya lapha manje labantu bathi bona ayisabhini intombi yami yahamba yashona emahotela mama mahotela kukhona mahotela queen mama ibhizi buzi ngicela mama ngicela lesikhathi phela uyabona mose sekuyajiviwa ngiyakutshela wena manje labantu bathi ayisabhini manje ngathi tsala benelithando abantu abadzala no benelithando man manje shonga Christmas wayisho mama phela Christmas ngikhumbula besithi everywhere la ngiyakhona ngiyadla ungadlwela man bekudla thina hayi we kanti wena bowudla njani lena phela ngibonile ufikile wena ngabantu wena uvabathi yabona Christmas ngikuthethile kodwa nje sikubude mama ebukunjani mama yabona Christmas bekuthi na kungikhisimusi babe wami shongwe uyazwa shongwe lo anibeka sibe estimeleni phela kwambeka lapha estimeleni bekanani beka security security uhamba ngale stimela lesibe sibitwa ngokuthiwa ngama-fruit yes ilayisha ama-fruit vele bekune titimeti ishiyanayo kune goods ilayisha imithwalo betimbali sekuba nalo ma-fruit lothwala lama-fruit ma-banana yini into leyo
sekuba nalesitimela lesithwala bani hayi leso sithwala abantu lesithwala malahle uyabona sinalesi kanene bengathwala makengibude la siyahleba nyana siyahleba la itimela lithola abantu ne benibanawo bazisi labo phakathi bebungeni bantu maphela nabo bebagibela itimela tawo hayi bebakhona belungu nethi bona bebangahlali ngalala matrokiseni kunala special vele kusidawa ebelungu vele matrokise belungu nani wasaba lesinye isikhathi matrokise belungu abale phambili like abhaliwe ukuthi black and white hayi vele babhaliwe ni blankers hayi yindo cela manje manje hayi ungishayile phela ni blankers basho ukuthi abafuni umnyama la ngishayile yes sibabhale lapha ukuthi white only uyabona vele nalo mnyango ungena angeni ngalala like ngivele imibuto lomningi but angathi ngiphendule ngombe njani ngoba so kuke kwakendekela ukuthi nali yakshonela la and babhalile lapha ukuthiwa no blacks and ngifuna ungene iphanchisi leyo wasaba ngena ogcina udraya ngale wafike le ekhaya hey bonke kuqale benguqale mama hey boboshwa nokuthi atakushaya lethi usungenile yeyi ngake ngaphazama lenye langa ngiyesitolo lapho yebo angithi iminyango mibili ene mina angathi phela nami mama la lesitolo iminyango mibili so kanjani ngesitolo awungeni sinoma kanjani sengiyaphazama mina ngonji ngena lapha yeyi kani ngene eminyango ebelungu mama hayi man nikhona la bengena khona vele as a black yebo nabo khona la bengena khona kuneminyango wenu kuneminyango ebelungu mana sitolo siyi1 yebo kuneminyango abantu abamnyama kuneminyango ebelungu yabo so ngikuva mama ake sikhulume nga 1994 because bengikhona yabo lekasi nomdzala aphume ejele kuwe ma cause mina ngobengimncane but ngabona manje ngathi kufana njenga 2010 the way nje bokungakhona ngalesikhathi sokini bokushiftela kanjani mama yini mina ngicabanga umzimba nganami yabona angikhani ukukhuluma ngalomuntu lokhuluma ngaye ukuthi uwaphume ejele yes ngoba sashaywa samboko shaywa kabuhlungu kulaba ngidonsa ngelinyawo emathulo bangiphosele kwehipo kunalokunye kwemaimoto tabo ngamabhazi lolukhulu ngekubona mamelo yelo bangiphosa ukuthi kudzakala basijikijele benta sakusiphosa letuni utoshaywa for nothing nje ashaywa saze sagcina nathi especially eMatsulu ngoba bengisematsulu ngaleso sikhathi bese ngikhulakhulile phela sengisematsulu ngifundza lapha esecondary mama angitshela usiyela nalama 2000 mama bengikhona phela mina and nayi lenzaba mama ukuthi uma kushoniwe uqhamuka isafas mama ngikhumbula kahle beshula inwele esiguce phakathi sibhekele ngiliphi isiko lelo why besena njalo hey lisiko lebantu njani mangobe usuku besiyenda lento leyo angathi ukuthi bebakuqedze njani nami lokho yathi why ngoba bekusiko belinganavelu ngoba hayi mama ungasingaveli because no mama le lihambela phela liye the problem is thina ngalesikhathi leso ne besiphila ngalamasiko and even namanje siphila lamasiko siphila ngalamasiko inkinga lekhona nginabantu abasha basuka batshintsha even ngathi nani labadzala uthola bese abanye abantu sisindisiwe akusolo kusho mama nje usho njalo labantu abadzala basibona sisindisiwe uyabona sebese balahla amasiko eish man lihamba ma la masiko wena mntwanami abalulekile yes ma ngoba ngola kasiconzisana esikhatsini esiningi nyalo sebulahleke buve bethu sathatha buve balabanye bantu enena sithatha lobuve balabanye bantu asisendi lokungona kona mina nje angithi mhlawumbe mama asibe kahle sathatha buve bebotsishe sathatha buve bebelungu yebo ufika lapho ngoba angisadadi ukuthi mina ngumuntu lomnyama ngibuyaphi
Angisekuqaleni labelungu baze bendele iminyango lemibili. Bebendela kona ukuthi umuntu angasuki endzaweni yakhe. Okay. Mara bafika labantwana lesebabona seku-wrong lokho. Sesekhona kubabona banethlotaba nemaphakathi nasesinakufana nabo. Sesenda lo maphakathi sesihamba ngcu. But bona nyalo still solo bagqoka kaphepha. Solo bagqoka amphula fish. But ngenyako ke solo singene equality. Sifuna bantwana bethu ukuthi bana ngivele mina ngifuna ugcoke njani ukhumbula nje lebantu abami bengithi ningabuki ama price. Yeah. Ngoba thatha impahla lofunayo wona. Uyabona nebantu abagcoke bagqoka ama Crooked and Jones yathi Crooked and Jones uvile bakule emakhaya Crooked hayi lapho ke no ama Crooked and Jones uyabona bagcoka amabhruko la nemtswenzi waze ngilungise lelinye langa wathi nambana nami imali usela uyothenga lapha elwane uthenga amabhruko lawa ngimthola uthatha amabhruko lawa ukudzabukela lawo nyalo phela ngesikhathi day uthenga amabhruko majila ngiyabona yebo nakusangibuya ngifuna ukubhadala hawe futhi wathenga imali etsabukele hayi make ngito impahla etifunekako lethi ngathi hayi angeke ngaphuma esitolo ngathi angeke ngibhadale imali etsabukile mama ngihappy namhla ukuthi ngibe nawe ma and then this show yanamuhla it different nawo ke ma because full time sinokhala lawo ma show kube ebhlungu ngithole incube emakholo ba perfume labathi ma show MBS ihle kakhulu siyibona but ke hey la kukhona lesizwe sibana sisiyakhala but ke kunjalo nje so namhla ngihappy ukuthi le namhla i different ma sisijabulile izi Friday la ngalo babe kungiloko nje la so la ngalo babe sibobaye bahambe bangabuye emakhaya vele nje nami nguma la ku podcast mama kuba njalo mama uthatha mkhulu siyahamba noma ngabona mkhulu sobona plan ukuthi sifinyele kanjani la siyakhona mama angitshele man utshene babule emakhaya ukuthi nayi MBS how do you feel it kunjani ekhaya niyaluza yebo bona niyaluza shame kakhulu ma niyaluza uyabona la siyaqula yebo yathi yebo music sengathi nokuthi na uqula phela kufuna ukuthi ubumbwa lo mlomo ngathi wagcina nini wagcina esikolweni wena sacule ama notes kaze basiculisa ama notes saphuma ama trip samba ngemabhasi sacule ngoma tataribheka sacule ngoma tataribheka ithini ngihambe ngiyekhaya ezulwini uNkulunkulu engcwele it's a Friday la kana mumabe make ezulwini yebo why ungene kube ngusona bekungekho make nawe ungekho mara sesisho ukuthi asiqhubeke isikhathi sethu bekumnandi yes asiqhubeke kunemculo la ekhaya kunemculo la ekhaya kune podcast la sikhola khona manje kune FM kune studio ngale yebo kune radio ngale kune ngathi ngala siyalima kune maplompoti kwendiwa amablompoti kwendiwa into letinhle nekuthuka mbala angathi sinokuthi ngingabala ngithi futhi lokunye lokuthanza kakhulu ngale MBS yes livangeli ekseni kuba clean uNkulunkulu engcwele kuhlandeka man number 1 ngiyakuva mama kuhlandeka asitshele babukele emakhaya ukuthi siyabahlebela ne ukuthi la khaya wonke umntwana longaboni uamkelekile ngize noma basemaphandleni na indzawo ikhona MP maye Nkosi yami shem batali aseniyekeleni ukuthatha abantwana nibavalele endlini futhi kunento lengivisa abhlungu lokuthi batali bathatha abantwana wangasesicalekiso akusiso sicalekiso man lo mntwana lona umnikwe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu anenjongo yokuthi kungani lo mntwana amende angaboni umntwana wakho noma kungani bakwakakho afe emehlo namhla ngoba phela emehlo phela ayahamba ungasazomdzala kungani afe emehlo so uyamshiya lo babe uthi wena akasikahle ngoba seyimbumbuthe umpitana nangemagama lembumbuthe le abamlethe ma abathatha lo babe mlethe la ekhaya nayi inombolo tshele abuye la ekhaya ete la MBSDH uamkelekile noma ngabe ngibani lokhubatekile noma mzala noma mfana noma ngabe ugugelo ukuthi vela nisamfunile ekhaya leni tikhona tindlu la kusekhaya likababa yebo isiningi man make la kuneyami na uneyakho la
bed kunato tonke bose Sithembi basifake la nemashit bed lamhlophe awu ngizima mangishutha lapha mangishuthi video call but yebo semashitini ngithi yebo vele wena ngathi sisehotel amhlophe ba comfort siba comfortable mama asiyele babukele emakhaya ukuthi la khaya like bomo businessman bomo business local business ma business namakhulu siyawacela ama-funds man siyawacela ama-donation because siyadla kudla kuphele sininze ama-donation labanye singawathola ngiswathole babukela emakhaya nayo indzawo MBSDH nayo inombolo langaphansi bafowethu sine-podcast ngiyo le singa-equipment sine-studio ngalena singa-equipment sinengazi ngalena idzinga kuhlanyelwa man inhlanyelo yes ma le ngingakusho nje yes kulona lotoba nehlitiyo yokuthi nabaya abantu lebakhethwa uNkulunkulu ngalinye ilanga wababeka wathi abahlale la kulendzawo yes ma'am sisivele singaboni Nkosi yami ngoba nawe uyabona namhla mara kodwa kusasa ngeke kuvuka ungasaboni kunjalo ma sinetidzingo njengoba asho nje sinetidzingo letinengi kakhulu uma umuntu longaboni udzinga umuntu lotokunqetha yena lo muntu lokunqethako uyadzinga naye ukuthola isipho sine la ekhaya samukela konke noma ngabe yini umuntu lakafisa ukuthi yena ngasipha noma ngabe yini angasipha ngisho nesipho nje ngasinika ukudla isipho konke nje lokunako imoto yonke into ungasasho ngemoto imoto vele ngicela yona nje kakhulu angisisinokaba khona kuhamba siye emihlanganweni sitokhona kuhamba sine siya recorda la la lishishako thina babukela emakhaya ukuthi mhla ka-28 March this March soba sikabhokweni eholweni live performance loloto be angekho le kabhokweni le yes ungathi taba bona mina ngilonza ngishaya ngithi uNkulunkulu engithi Jehova sengilingisa Mandela yebo ngithi wamuhlela uJesu sengiqula ngihlabelela ngibongoloda ngisho ngithi Jesu inkosi uyawuhlala inkosi futhi Jesu utawuhamba nathi kuto tonke yona umusho njalo ma uthi utawuhamba nathi esengikhumbulele ngoma le ukuthi ohamba nathi Wahamanati uNkulunkulu engcwele ngiyo leyo mama seyibala babule emakhaya le MBSDH ngisho babule emakhaya ukuthi namhla le podcast namhla ayifani naleyo ama podcast bafowethu uma all in all bafowethu uyakhulumela kungako nje namhla nje ibe mnazi ngaleyo ndlela but ke le letako Monday tokugedla bathini ngithini ukugedla amazinyo sinetindaba letinhle netimnanzi lesiphila kudo ngoba abantu labakhubatekile bayabahlukubeda labantu la ngaphandle babahlukubeda kanabo futhi nabo bayahlukubedana sishito kuleli sishito leli podcast yeyitolo mama sacina safaka nabo Bhutbheki bayahlupha labantu nishito kahle bayahlupha labantu manje egcineni funa banede sineke buye bathanze futhi ba-understand uyathi ukuthini hayi ukuthi bayahlupha banalo ukuthi thine la ngaphandle asibaqonzi kahle kungako kufanele kwentiwe yini ma-awarenesses batshelwe bafundziswe umphakathi ufundziswe ngebantu labakhubatekile ngoba angithi mina angisho nje angakhubateki angimati umuntu okhubatekile senangihlangana naye endleleni ngimbona uyastrugglisha Bheki uhamba ngelidondolo lakhe kanti nakahamba ngale nduku yakhe ngiyabona pha kunemgodi sengiyasonzela masinyane ngifika ngithi ngci ngakamtsheli utongishaya ngesibhakela ngoba ucabanga ukuthi nje ngayiBhutbheki ngibona ne mama sidakela lesana la uvela ukuthi ngene ngikarasho uBhutbheki enembe ngithi ngiyamsida uyabona kanti Bhutbheki isadlala Bhutbheki i-manner of approach indlela losuke wena wafuna kumsita ngakhona umsite kabi ngibona amagama singeka ama-awarenesses ngibona amagama lawo mama ukuthi kuyadingeka ukuthi sitshaba sibe stage sibafundzise kube nama-awareness kuze abantu baphila ngendlela niphila so emakusofuna sente so babule emakhaya le MBSDH sibonga kakhulu qhubeka njalo like umsebenzi wethu no share no bukele ni comment sibonga kakhulu sobona ngalokuzayo amen
ngangibona ngithule kwekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa imzobona ngempume